Pozitivci, pozdrav! Imamo mnogo novosti za vas, zato pazite dobro. Ebru Šahin je u nedjelju počela snimanje svoje nove serije Konak lavande. Promijenjen je naziv TV serije Eliksir života, u kojoj glavne uloge igraju Ebru Šahin i Birkan Sokulu, te je odlučeno da ne bude Eliksir života, nego da se koristi Lavanda Konak, naziv serije u prvobitnom nacrtu. Nuran Everen Šit piše seriju koju potpisuje Ođijan Pictures u režiji Helal Sarala, jednog od najuspješnijih reditelja Turske. Birkan Sokulu će u seriji dati život likovima Kemala i Ali Tahira, dakle 2 lika će igrati, te Ebru Šahin u ulozi Velike, dakle neće se zvati Hayat kako su prethodno pisali, nego će se zvati Harika ili Velika. U seriji također glumi i Zerrin Tekindor kao Sureja, Humeira kao Muzejen, Gozde Seda Altuner kao Aysel, Aysegul Cengiz kao Sađide i Nedžip Mamili kao Turgut. Konačno, glumačkoj ekipi serije pridružio se i mladi glumac, zvijezda serije Mafija ne može vladati svijetom, Yalcin Hafizioğlu. On će igrati vjerenika Ebru Šahin i oživjet će lik Džema. S druge strane, Merve Nur Bengi igra sestru Harike, dakle Ebru Šahininu sestru, Zeren. A zanimljiv je dan emitovanja TV serije Zovem se Farah, koja okuplja zvijezde Demet Özdemir i Engin Akyurek na jednom mjestu. Dakle, uskoro počinje Zovem se Farah i osim ako ne dođe u posljednjem trenutku do neke zamjene, Zovem se Farah će se emitovati srijedom, a evo i zašto. Dakle, Demet Özdemir se sprema da se vrati na TV ekrane nakon serija Tvoj dom je tvoja sudbina. U međuvremenu uspješna glumica je snimala i serije za platforme, Ljubavne taktike i Između svijeta i mene, i uskoro će se pred publikom pojaviti u novoj seriji Zovem se Farah, čiji scenariju kaže veoma voli, veoma je se dopao scenariju, iako je mislila da ne radi, morala je da ga prihvati. Zanimljiv je dan emitovanja, dakle, Demetine serije, koja oživljava imigrantkinju, čija je profesija doktor, a kažu da je Demet Özdemir omiljeni dan emitovanja srijede i upravo zato su je odabrali. Veliki utjecaj na to ima emitovanje svih TV serija Prelijepe glumice srijedom. Uvijek je srijeda bila dan emitovanja njenih serija. Tu su TV serije Broj 309, pa onda Erkin Čikuš ili Ptica ranoranilica, pa Tvoj dom je tvoja sudbina. Osim toga, i serija Demet Özdemir Između svijeta i mene, emitovana na Disney Plusu, također je išla srijedom. Dakle, ona misli da je srijeda talična, pa je očigledno uticala da to bude i ovoga puta srijeda. Serija koja će biti prikazana na Foxu u februaru fokusirat će se na Farah, koju glumi Demet, koja je pobjegla iz Irana i koja se bori da preživi sa svojim sinom ilegalno i svjedoči nenamjernom ubistvu i ukrštanju života Tahira Lekesiza, njega glumi Engin Akyurek, koga upoznaje iste te noći kada svjedoči ubistvu. Glumačka ekipa serije uključuje jaku, baš glumačku postavu, o tome smo pričali u prošlim videima, evo za one koji nisu gledali, ekipu čine vrlo vrijedna imena kao što su Firat Taniš, Senan Kara, Lale Bašar, Oktay Čubuk, Mustafa Avkiran i Ali Surmeli. Evo jedne serije sa rekordom. Dnevne turske serije, kao što znate, obično ne prolaze dobro u inostranstvu, ne gledaju se baš nešto na društvenim mrežama niti na YouTube-u, međutim, izuzetak je serija Krvavo cvijeće. Ona se izdvaja od ostalih dnevnih serija, posebno po gledanostima na društvenim mrežama i na YouTube-u. Serija Krvavo cvijeće jedna je od najpopularnijih dnevnih serija. Bariš Baktaš glumi Barana i Jagmur Yüksel glumi Dilan. Oni dijele glavne uloge u ovoj seriji na kanalu 7. Priča o Dilan, čiji su snovi i nade oduzeti s jedne strane, i Baranu koji se morao ženiti kako bi okončao svoj slučaj i spasio brata iz ciklusa krvne osvete s druge strane. Ova veza puna je sukoba i stvara jake vjetrove između dva mlada srca. Znamo da dnevne serije u Turskoj imaju gledano samo među najnižom populacijom, odnosno u rejtingu su to najneobrazovaniji dio stanovništva. Oni gledaju te serije koje se razvlače iz dana u dan
i oni nemaju veliku pažnju na društvenim mrežama, međutim ova serija je nešto drugačija, malo su je inteligentnije uradili i serija Krvavo cvijeće od svog pokretanja dostiže rekordnu brojku gledanosti na YouTube-u i na društvenim mrežama. Serija koja svojim epizodama i promocijama ima 1.000.000 pregleda, razlikuje se od ostalih dnevnih serija. Serija je zauzela 2. mjesto na listi socijalnih medija u decembru, sakupivši 29.000 pratilaca na dan emitovanja. Dakle, postigla je rekord. Među dnevnim serijama koje su vam možda poznate, koje su se emitovale u Turskoj su Zavjet, Elif i Amanet. To su te serije koje nemaju ni početka ni kraja i imaju preko 300, 400, 500 epizoda. Dakle, i drže pažnju samo, kao što rekoh, određenog dijela publike. Evo još vijesti. Snimanje dugo očekivane serije Kraljica počinje u februaru. Serija Kraljica jedna je od najambicioznijih serija ove godine. Očekuje se da će nova serija kanala D, koju potpisuje Med Nova, napraviti veliki uticaj. Naime, novi glumac još pridružio se ekipi serije u kojoj će glavne uloge tumačiti Burcu Özberk i Gökhan Alkan. Nakon Gonce Vuslateri, Ozgun Karaman je uvršten u ekipu serije u kojoj će u rediteljskoj fotelji da sjedi Cevdet Mercan. Konačno, Karaman, koji se proslavio uspješnim nastupom u Gradskom doktoru, daće život ulozi Alija u ovoj seriji. Gonca Vuslateri igraće Zeynep, Burcu Özberk igraće Deniz i Ozgun Karaman igraće Alija. Oni će dati život 3 braće i sestara u ovoj seriji. Serija bi trebalo biti emitovana u martu mjesecu ove godine. A u nedjelju je počelo još jedno snimanje. Počelo je snimanje Foxove serije Gul Cemal. Gul Cemal je jedna od najiščekivanijih također TV serija Foxa. Snimanje serije koju potpisuje MF Yapim produkcija počelo je u Bursi. Eda Težcan napisala je scenariju za seriju u kojoj glume Murat Unalmiš i Melise Zen. Murat Unalmiš igra ulogu Gul Cemala, a Melise Zen Deve u seriji u kojoj Ali Balci sjedi u rediteljskoj fotelji. Inače, Ali Balci je režirao serije Dujbene i Crvena soba. Čuj me i Crvena soba. Dakle, nova telenovela ispričat će tužnu priču o Gul Cemalu i njegovoj braći i sestrama. Još jedna nova serija koja se iščekuje. Toliko od nas u ovom videu. Pratite nas za još uskoro novi, zato ne napuštajte naš kanal. Vidimo se ubrzo. Bye bye.